July ni somthum sang ni somni paruk ni nga ni ania. Bazar thlir tu te chibai ule. Iran pu Yemen rama Houthi helpol te chuan. Bab el Mandeb State ta Iran hawin State of Hormuz anti dan angin kaltlang man. Transit fee la kan tum ni in hriat ania. Kan soi to thin angin Bab el Mandeb State hi tuipui sen chim lama tanga Gulf of Aden baltlang na ni. Kan hriat angin Houthi ho hian Bab el Mandeb State hi dangpingin Saudi Arabia mai baka helai paltlang chin US le athurwal pui sumdong long te hrek nanan ti ani thuan sei chiang to a hei mai hi ni talova Reuters in an talan danin tuna hian Houthi official te chon he tui pui kong paltlang tu sumdong long te hne na tangin helai li teng sol paltlang man la kan tuma chuti lai chon he fi hi engtika nge lak tanan tum don ti lamero an la soi lawani an soizel danin Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei vuina in khomakal Houthi ho tu te kha Iran official te chon he mi chungchang hi an lo soi puya Iran official te hian Houthi hruai tu te hna hian Bab el Mandeb State chungchanga thunei tu tur le enkol tu tur bik regulatory body din turin thuron an lo pe ni in Reuters chuan an tar lang bokani tuna hriat theichina Houthi ho hian China long te chu fi choitir velo ni se an tia China hi Saudi Arabia tanga tuyal thei thlit fim lo lei hnem ber le phur chuak hnem ber an ni a tun hnai khan China hruai tu te hian Houthi te hi bia in athupungin inrem nan nei pui an tia Reuters in an talan dan chuan Yemen Sarkar Foreign Minister Afra al-Zuba chuan Houthi te hian tuipui sen thunun hian tum satlia lova an thunun thei phot chuan helai straight paltlang man hi la kan tum ti kan chiang ani atiani Saifo to thin angin Bab el Mandeb State hi Yemen ram le Horn of Africa inkara chimlama tanga Red Sea luna ni a khowela longkong poimo berzing ami ni in hunpa ngaya chon khowela sumdong long za som panhi tanga som panga inkarvel in Red Sea paltlang nan he straight hi an mang thina dollar trillion khat huvel bungruain kumtina paltlang zia Asia le Europe khomol pui inkara sumdon la kong poimo ani an soidan chon heli teng sol hi tuyal thei barel makta do ilia tang makta do riat velin nitin an paltlang thina chu chu khowela oil sumdon na tanga te inza pariat tanga somvel la yatlinga LNG anti liquefied natural gas sumdon na za pariat laina paltlang thin anti boka kum khatchungin sumdong long sing ni aya tamin an paltlang thina chu ti ni chon ni khata bungro phur long lian cargo ship somnga tanga somrukin nitin an paltlang ti na ni a Bab el Mandeb State hi apoimo viauti achiang ome US President Donald Trump le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu te chu Washington a inhmu in mai chana anti tia heti la hian Jordan chon Iran ramatanga ka chu missile pangan lo ka thak thu an puanga US Sipai Central Command Point nimin jing khan Iran in bayan tum thu hi an puanga US Sipai te chu englai point an in ring reng ti an soya heti la hian IRGC te chuan an sipaiten Jordana Muwafaq Salti Air Base le Cencom munte an bitum ti an puang ve bok nimin tlailam khan US President Trump chuan Jordan an beyawang hian Iran hi na takan be don thu asaya Fox News in an kom na Trump chuan kan be na khopang atiani IRGC te chuan nimin khan thu chu siamin Strait of Hormuz baltlang tumlong te po an bitum zel thu an soya America sipaiten kan ram an be na le kan ram ta na hlau omakian ma chuan Iran chuan a beile zel don an tia Jordan sipai te po in Iran missile an ka thak thuan puan pa hian an ram himna ti che thei chuan ngai zam don lo ti an soi ve bokani heti lai hian nimin khan US le Saudi Arabia sipai tangrual te chuan Iraq ram beile in Iraq rama Iran pui helpol Popular Mobilization Forces PMF mi le sa som ni velan thata midang som thum pani in hliaman tuar ni in PMF chuan an puanga Saudi Arabia le Cencom chuan US sipai te le Saudi Energy munte be phuba an lak thu an soithung PMF hi pol te naw somruk pasari zet inzom khom Iraq ramin an paramilitary force anga an soyan ni a Iran in sum le payan pui ni in soyan ni boka Iraq President Office chuan PMF te be na chu adem thu le an ram khoilai ma hmel ma ten an du duan beyan phal lo thu asoya chuti lai chuan an ram leilung chu an then ram te be na na man an phal lo thu a soi tel bokani heti lai hian nimin khan Egypt ram mar lam Mediterranean tui pui bula damia ta pot chu drone mangin be ani a
he pawtah hian cargo an unload lai ni in US ta gas storage tanker pakhata kanga thi le hliam an lo hlawa drone hian tuipui storage tanker Energos winter chu fu in na kanga abula Gazlok Salem tanker po kangkai ni in Nizan Khan Times of Israel chuan an tar langa kang mai hi thel mi ngala ni a na thok tu te po hliam lovin mun hi ma thiar chu man ve kan ni antibok heng thil thleng sang sang atang hian Iran war chuan kangkai zau zel mek ti alang thei ome heti la hian Washington an in biang na Netanyahu chuan president Trump hna Iran chu sipai chakna manga be ni pialama thil danga po na takanor nga ya ti thu a hrila Netanyahu hian Syria ram chungchanga Israel ngai dan te US le Saudi Arabia inkara nuclear inrem na chungchang te US in sipai lama Israel atran pui zel na tur chungchang te asoi ni in Axios chuan an ta langani Trump le Netanyahu te hidal kar khat le chan ve chung zet anin bia a White House official tu chua chuan he in biak na hi kal tluang in a hlotling hle ti talan ani a Netanyahu chuan Trump ne na nin biak to a chuan an in biak na borok that ber tumani thu sain Iran in nuclear ral thuama nei lo na malak zelan tum thu an sai dun ni in a soi heti la hian Israel official te chuan ram pani hruai tu te in biak na hian Iran chungchang chuan thukhel lai pui ani antia Iran nor zel tur hian president Trump chuan point pathum marota Iran chu in biak pui zel ni se chuti chungchuan Iran longchevel dan sak zelin Iran chu sum le pai ba ka ele ina hrek pa zel ni se ti le Iran laka hian na sajok in sipai te che tir ni se ti te ni a Netanyahu chuan Iran chu ele bara an har sa to hle a sum le pai an tla cham na sa to boka sipai chakna le thil dang manga nor zui zel ni se ti arotani hei ba ka hian Syria le Turkey chungchang po an sai du na Netanyahu hian Syria rama Turkey sipai anom chu angai mo thu po soya Israel chuan Islam firfiak pol te an hlawom chung chuan Syria ram chimlama sipai da zelan tum thu po tlang takin Trump hi hril ni in Israel official te chuan an soi boka heti la hian Saudi Arabia le US ten nuclear deal zi an tum chungchang ero an soi dun chungin an thu soi puan zara ni lo thunga Israel official te chuan nuclear deal chungchanga hi chuan mason naum huna soi tur kan na yang an ti ni in Axios chuan an tar langani hei ba ka hian Netanyahu chuan Israel chu US sipai chakna le ral thuama in ngat lo turina in pu cha ti po president Trump hi hrila hun local zel tura US politics kalphung enin Israel chuan ma ania din tum chu fin thlakin an hria ti asoya chuti lai chuan Israel in US ral thuam leero ti to patum lo thu le ral thuam leina na in rem na dollar tu le ding on som paruk hu z draft MOU po president hena hian a hlan bokani Japan ram chuan khopui pahnian nei thuai don ni na langa Japan parliament chuan Tokyo chuan ram khopui ber ni reng chungin khopui dang din an rela khopui pahni na din na tur bil hi Japan parliament upper house a harsa taka pa sani hnuwa lower house a chuan all samjetin nan pa sani hetianga bil pa sani ta ka hian Japan chuan second capital city an nei don ti na ni a khoi khopui ber nge niang ti chu inrin sia khun lai ani a Osaka Fukuoka le Aichi te chu rin hlo zinga mi an ni engwangin nge Japan hian hetianga khopui pahni na nen du tak ti hi zona ni a Japan sarkar chuan Tokyo khopuya chiat na rap thla ka thlen palpua sarkar tal boilo na turin khopui pahni nan mamo ni in anin hria Bloomberg in an report dan chuan Japan ram khopui ber Tokyo hi tuna tanga kum som thum lo le tur chung hian lir hing na tak Richter scale of pasari chunglama na ina soi theina chansi za somsari omin soyania he hi lo thleng ta se prime minister office te parliament le bank poimo te chu nathok theilawin na ompal theya chutianga thlen pal chuan an second capital city hi rorel na le sarkar na poimo thona na ruaman antumani hei mai pi alama hian Japan sarkar thu nei tu te chuan Tokyo khopui to taka hian anin ek bank mek to a Japan ramasum don na zongjong hun nga thena mun khathi Tokyo khopuya in ngatani a chu mai ba ka chuan an ram mi pui za somthum zet Tokyo khopuya hian anom boka wangin hemi chok jang khai na shrim po second capital hi mamo ni in anin hriani he bilan rod dan chuan an second capital chu an ram chunga liang hing hlau om lo na lai ber ni theise mi hring cheng po tam ve thokhat se sum don na le sarkar malak na tur po in a khopui chuan zo ve nge se ti te chu an ngai poimo ania athara khopui din nilovin an khopui nei sa man mai an tumani
herot na hi thra ti tu tam tak ma se Japan mi puiten than ti vek lova achan po he bil hian Osaka khopui chu akok de ngala lan wanga ni a Osaka khopui hi Prime Minister Sanae Takaichi Party Liberal Democratic Party LDP thopui Japan Innovation Party JIP headquarters somna hmuna ni a ni kumokto bar thla khan LDP le JIP te hian in rem na ziakin an in rem na hian second capital chungchang an lo tar lang to ni in soyani a JIP hian Osaka chu Tokyo anga enkol khopui ni ti ran tumna rei to a an party policy ti hlotlin tumna an ngai sakani Russia ram veng him to Pol Federal Security Service FSB te chon telegram muchuak tu Pavel Durov chu firfiak te tanpui tu a puin an mi mandu International Wanted Lisa antela hei hian boruak a siam thar hle FSB chon nimin khan Wanted Lisa Durov antel thu hi puangin Russia Criminal Code article zanhi pangana point pakhatna pat pakhatna point pakhatna dan mangin Durov hi an chuya firfiak chet na le telegram kalpui dan chu inzom nge in an ria a kumsomli pakhata upa billionaire Durov hi an mana thiam lowa changani chon he Russia dan mang hian dam chung lungin tang tura hrem theiani FSB chon Russia sarkar in voi taman ngen hnuah po firfiak polin an man tangkai ni nge yan hriat channel chat group le bot te chu telegram hian an remove du lo ni in an soya heng channel le group te hi firfiak pol ten in biak nan te thu soi ho nan te an manga abik takin Russia rama internet manga so sol na thil sang ti nan an mang tangkai ni in an hria a chatbot zinga David Chik chu Russia thalai kumsom pani le kumsom ni pani inkar te firfiaka chet na konga hruailut tu an puwa hetianga thalai te aru ka royan ni thin ti hi afin fiana po an nei thu le ni kumjun thla tangkhan Russia ram hun sang hetiang mi hi somli parukan man chua to thu an sayani Pavel Durov hi Russia rama piang ni in kumsang ni le sompali khan Russia ram ho tu ten hena user data hlan du lo wang le social networking platform VKontakte VKA asera halawangin Russia rama chua sana tuna hian friends le UAE citizenship nein telegram hi Dubai atangina kalpui meka kumin February thla khan Russia thu nei tu ten an chui mek thu lo buang to ani Iran chon China siam kaukia puchi air defense missile launcher zali vel chu kar khat lom le tur chung hian an dong man don ni in soyani a Reuters chon Iran in hetiang air defense missile launcher simple le man tlak taksi zali zet China hne tanga le tur thu hi source pathuma tanga hriat thu an tar langani Iran hian air defense system an nei that lo wangin kumin February thatopa US le Israel in an beya tangkhan har satnan tok na sa a US pheichon an du na hmunhmuna thlona in bomon thlak reng theya Iran laka hian hlau turan nei lova heti lai hian Iran hian China hne na tangin dollar makta duai somruka tanga somsari vel sengin air defense missile launcher zali zet hi leyan tumtani Iran air defense missile launcher leitum hi kaukia put mai thei chi main portable air defense system main pets anti chi ni in China siam ve chi ni ania QW12 le FN16 missile anti te ni anti heti lai hian Iran chon hetiang ral thuam le an tum thu hi an puang lova hemi chungchanga zo na po Iran foreign ministry chon an chang lova China foreign ministry chuan hetiang report hi be chan ommi alo ani China chon remna le mona choi nun le boina ti re chu thupui berani antia heng ral thuam siam tu Beijing khopui mun nei Zhongqing Baosang group po in hemi chungchang zo na hi an chang ri lo ani bazari lo thira wangin kan lo me